Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu Silian sang puya. Home Minister Pulal Chamlianan Mizoram Sorkarin ex-servicemen tetan Sorkarin theto pachu ati. Mamed Luang Paul Health Clinic Center chu bial to MLA Puis Lazirlenan Voin Khan Hong. Voin Khan G20 Leader Summit chu New Delhi Mandapana Tran ani. African Union chu G20 Permanent Member atan Voin Khan lang ani. Voin Khan Mizoram ex-services league chuan vana pa hola khompui voi somthum palina mangin chonhulama anro relin khoma an ngai to zinga pakhat Mizoram sarkar hnalak na ex-servicemen te reservation chungchang ti chu high court a petition thelu takalpui ni se anti Voin in khoma hian home minister Pulal Chamlin chuan Mizoram sarkarin ex-servicemen te chu adu sakthule police anlak tura po seat za panga a sakthua soya home guard atanga police alu turtan po sarkar chuan ngai to na thuitak asen to line covid ripuin harsat na siam sakthua soya sarkar chon hei hiti hnoting turin hmalak na akalpui me kani ati home minister chon sipai te churam le nam hum him tu an ni na pia lama chung ko chom tu le khotang tan mitrang ka yan ni thu asoi ani Higher and Technical Education Minister Dr. Alal Thanglenan Aizawl Auditorium Mizo Students Union General Assembly voice of ni pakhana chuni zan khan man puya he huna hian MLA Dr. L Thangmoya Vice Chairman Human Resource Development Board ni bok point aman pui ani thu sen Dr. Alal Thanglen chuan college rang zirtir tu le thok tu in dailo na chu ramin sumhar sana to meka wangin du anga no kha mai theilo ni ma se a theng anga no kha tumani ati a Dr. Alal Thanglen chuan MSU General Conference Thalai rol kal khom ten Mizo nun phung ataka antilang chu enton tla ka ti thu soin hei hian an nuna thui takin thua soi nge yang ati a conference on nuwa po nam thin lung an put zel nan atangkai hle don ani ati Dr. L Thangmoi point thu soin pathian in Mizo zirlai rol te thin lunga nam hmangai na thin lung ada tat mai chu thil makle thil ro pui tak ani ati MSU General Conference ni zan khan atriak ani Luang Paul Health Clinic Center Luang Paul Veng Mamitami chu bial to MLA Puis Lazirlen chon Voin Khan Hong Health Clinic Center Hong tu Puis Lazirlen chon Luang Paul Veng Mamita Health Clinic Center hon ni chu lom ati thua saya Veng chumi puiten Health Clinic Center chu tangkai taka anman theinan du sakna hlana thoktu te point mi pui rongbol na ani ti hreng chunga ta thok turina cha ngalani MLA chona bial chunga sub center emo Health Clinic Center emo omlo na khotam taklo omin kholian taktaka po Health Clinic Center omlo na ala treva tun sarkar hian khosom panga Health Clinic Center ACDP kalthangina pedona alomom takzetani ati Luang Paul VCP PRD dar thanjawa point thu sein Luang Paul vengin masona an mu awangin lom thu soya Health Clinic an neina tura malak saktu MLA chunga le CMO mamit chunga lom thu soya building omna tu rampetu te chunga lom thu soibok ani Sub-Center Clinic Building Hon Program hi Mamit District Senior Chief Medical Officer Dr. Zothan Kuma Chakchok Chona Kai Shuai Ani Mizorama Lirthe Pung Chaklea Transport Department since Danin August ni samthum pakhatleng khan Mizorama Lirthe nuai ni singkua sangli zathum samko panga achin chia to ani tun nai komli chungin Lirthe register thar nuai khat sing khat sangriat za somli pasari omin Mizorama Lirthe zong atanga za somli point pakhat pathum chu tun nai komli chunga register ani a Lirthei ka pani nei tambarin noi ni zanga somko pasari oma hei hi Mizoram Lirthei omjong songa tanga chutin za somruk pariat point pakhat pathum atling phak ani ambulance zani somthum paruk omin kangthel motor som pasari oma mi puiten anjin veivan atana an manber mexicap chu sangni zathum somko paruk register ani to bok Transport Department sinchia danim nikum March ni samthum pakhat nuwa Mizorama Mexicap register bel aumlova bungrapur Lirthei singhi zare somnga pakwa register ani to ni in anchinchia ani Champhai not bill to MLA Dr. ZR Thiam Sang and Voin Khan Nalan Police Beat Post Ruaman Thara Hong Nalan Police Beat Post Tharhi Nalan Tang Nuam Venga Ruaman ni in Abultan Nan Head Constable Ramming Thanga Hovin Thoktu Police Paruk Post Anni a Nalan Police Beat Post hian Khopakua Nalan Khuang Pha Vai Khotang Vapar Not Dil Tang Murlen Tual Cheng Lungphun Lian Selam Te Huama Nalan hi Free Movement Regime Noya Myanmar le India khwala tuite lu le chona mun entry and exit
point turatan sarkar na ruat bok ani honnain khoma thu soin Dr. ZR thiam sanga chuan nalan police beat post ruam man thar chu nalan ne chevel khuwa te himna le kong sang sanga mason zel konga rural poimo le masona ro pui takani ti a he police beat post nei thene tura thanem ngai taka mala tu khotlang shroi tu te tlom ngai pol te le police ho tu te chunga lom thot soya kong sang sanga mason an nei the na na an khotlang himna le monna au masak atulani ati champhai not bill to MLA chon nalan police beat post thok tu te chu an mo phona thatakal hen sok tu le khotlang mi pui te ta na in nga nangam ni tura talna turin cha a sarkar munma te en kol tha chu khole tuitin te mo phona ni bok ati a police tha ti chak zonga malu la zel tu le nei tu rilo puwa munma te lu en kol ji turin acha ani champhai DC pujem sarin chana point hu sein nalana police beat post tharwa man feleni ta chu champhai district pum tan rabi thar pai mo takani ti a he police mun pai mo takhi ani tur ang nge a thataka kalpui ni the nan thok tu de khotlang mi puite lo tang rola dan thu pek ken ko konga the top lo chu tang turina cha ani hein khoma hian sarkar official khotlang shroi tu te tlongai pol sang sang ai ote antel ani voin khan G20 presidency polin Akashvani Aizawl chon inter school quiz comparison Akashvani studio ti khotlang abot saya heti siak9 school pathum terin St Paul's Higher Secondary School chu pakhatna ni a St Joseph Higher Secondary School in Antota pathumna Divine Intervention School anni pakhatna la tu St Paul's Higher Secondary School zilai vanal mon pui chon quiz comparison chu hlok pui ati thu asoi ani St Paul's Higher Secondary School zilai ma som ki ma chon quiz comparison chon shed na ti zawna tan nasataka ma ati son thu asoi bok ani he quiz competition na tel te hi certificate baka radio set de poisa fai pek anni Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puanani voin khan G20 leaders summit chu New Delhi tanani Prime Minister Narendra Modi chon summit hi akai shuaya session tannia pumodi chuan tun hun hi khovel tan hun poimo takani thosoya COVID-19 shileng are no khovel ramte indin tonna ataniama hei azwal kaina sa hleni ati hun rei tak ata harsana omte chin felani thule mishing ta tana thatur ngai tuamo phurna lakhunani ati African Union chu G20 permanent member atan voin khan laklo ani Prime Minister Narendra Modi chon African Union through to Azali Asumani chu Kumin G20 summit tel turina soma India chon African Union chu G20 member atan laklo turin arot ani Morocco wa magnitude pasari point panhiana lin hinga wangin mi zariat chuang an thito mi zarok chuangin hliaman tuar thadan danin len king hian ni zan khan Morocco na satakina soya chenna in bongrole mun hlui poimo tak tak te asoi chia mitam tak chu pona an riak ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Home Minister Pulal Chamlina Mizoram Sarkarin ex-servicemen te tan thei to pachhu ati Mamet Luang Pol Health Clinic Center chu bial to MLA Poistar Zilenan voin khan hong voin khan G20 leader summit chu New Delhi mandapama tan ani African Union chu G20 permanent member atan voin khan laklu ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani